Midolon do Romi Ami Al 祈祷每一天。Parihatayan no taneng no kawas ko urib ita 上主的智慧使我们有平安。Sarikaka mabulong 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以taneng saka sepat atsepang saka 6 atusir suarsa aka pi falah tu taneng ta libutan nira kiso anu maulah kiso tu taneng i libutan nira kiso a parihatai saan 不要离弃智慧，他就会维护你；你喜爱他，他就保守你。箴言4章6节。Sarikakaau anu miharatan kita tu suar nu kawas ikarurayan atau kapadesan at lemak i jiri hatai ko falujo ita nakani o sakacitaneng ita ko suar nu kawas ta o tanutekay ko falujo ita at saay tu karau-rau i masa maamaanay at lemak。如果我们在患难和困境中懂得思想上帝的话，心里就会得着平安，因为上帝的话语使我们有智慧，让我们无论在任何情况中保持心情安稳而不忧虑。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangau sarujutan aku ku falujo ami harateng tu suar iso tu rumi ami as ta pakalayap kako tu taneng no meso jiri hatai ku urip atau tanente ku falujo ami tuor i diswanan。上主啊，我要每天忠心思想你的话语，使我得着从你而来的智慧，感受生命的平安，并且有坚定的意志跟随你。Pakani i tatamaanay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。